ako vas pitate, mogu da vam pokažem kako izgleda unutrašnjost ove kuće. Pošto vidiš, spolja je. Sad ću vam pokazati. To je prodavnica, ako se pitate. Evo imam jednu trudnu lutku, ona ima bebu. Vidiš koliki stomak ima. Ovo je moja kupatila za lutke. Samo mi fali tu još peškiri. Stavila sam ga u toplu sobu. Evo i bebice. Imam još bebice, na primjer, evo ovo je Merlin, postao je jedan poni kad je upao u divlju Madiju. Ovo je još jedna bebica, to je dečak kako se pita, to nije devojčica. I evo mogu vam pokazati ove kuće. Ove kuće od bratovog kamiona. Ovo je kočija, Starulina. Ovo je isto kuća, vidiš. Kuća imamo ovakvu bebu. I ovakvu malu ti se rodila. Ćao!